počni da mijenjaš svoj odnos prema njegovoj crkvi. Kako? Evo, sveštenici će ti pomoći. Vrlo praktično, ne sad do nekakvih velikih koraka, skokova. Počni da hvataš ritam. Počni da postiš srijedom i petkom, recimo. Ima dosta ljudi koji ne poste srijedom i petkom. Ne valja. To su ozbiljni blagoslovi. Veoma ozbiljni. Srijeda i petak. Veoma ozbiljni blagoslovi. Ako nećeš, ti odbacuješ. Ako odbacuješ, ne primaš blagoslov. Evo, veliki postoji. Mi smo sad u bogorodičnom postu. Znate, vrlo osjetljiva zona vremena, bogorodični post, kratak, ali bogorodični. Onda nedeljna liturgija, jako bitna, braći i sestre. Ovom isto govorim ispovjedajući se, jer mi smo na početku morali da prođemo te faze navikavanja. Iako smo imali drugačije običaje, drugačije ritmove, ali prosto nam je bilo jasno da pokajanje podrazumijeva i djelatno, dakle praktično mijenjanje ritma i maha. I malo po malo, kao protezu, ona je nekad neudobna, znaš, ne možeš sa njom da ležiš kako si ležao, ne možeš sa njom da se krećeš kako si se kretao, ne možeš sa njom da radiš što si radio, razumijete? Malo te ograničava u tom pravcu, ali ti vremenom oslobađa biće za nešto novo, za nove ukuse, nova viđenja, nova osjećanja i malo po malo, evo ga evo volja, evo srce daju prve signale usmjerene ka Hristu. Budi se ono naše grijehom komirano biće i polako dolazimo u svijest, u pamet. I osjećaš da je to prirodno. I onda ti je Hristos sve potrebniji, sve miliji, sve bliži. Pa njegova riječ, pa njegova crkva, pa njegovo ime, pa njegova volja, pa njegovo tijelo, pa njegova krv, sve njegovo. Prosto se rađa u blagodatnom dejstvu, rađa se taj odnos. I tako, braći i sestre, malo po malo ulazimo u zajednicu sa njim, što jeste i cilj našeg života ili, ako hoćete, našeg reanimativnog pokajanja.